Fate lot lin lai mu chu Chhuanmawia viau tham atling ani amai ro chu hezir lai smart tak mai hian a hlimna ni tur graduation day chuan atan ni shri amani thu soin aril ru an a hle jerik a reverse hi an class a po zirlai thiam thei em le Chhuanmawia mani train criminology a bachelor of science azova masela anu le pa te chuan an ensan tlata ahun poimo tak taka po anu le pa te chuan atan hun an nei ngai lawani ti asoi elementary school a best student choi moina ka don tuma kanu le pa te chuan min telpui ve karin nen an local silo kanghong vela te chuan medal min kil sak ve karinga masela an local silo awangin medal po chu ka hnol pha ti in po sa siam nge elementary atang college thleng chuan anu le pa te ngei sakna hi a mungai lo shim ni na soi azirlai puidang annu le pa te nena dosanan an lon chho a mu te chuan a thik ve hle thin ama tho chu mang ngei nei nen kola fast food ate in loin chung te chu tuition fee ata na mang ve le thin ani an professor te chu atan an tha em a achunga hian an fel thin le anni chu nan lo lom reng thina lungai na kara po an mani wang hian beisina thar anei le pha zel anu le pa te omlo wangin an professor chuan stage a hian alo zui chho ani anu le pa te chuan ngei saklo ma se jerik a reverse chuan fapa chuanom tak ani tur thu ala soi ta fan ani nu le pa te hian kan fa te hi an zirna konga ngai event thini la an hlotlin na ilom pui thiamang u an nun ngong thei thil ani sia ni sompalia upa afaparuk bonen chuan shingtanu anin hule Brazil rama hospital pakhata chuan ni sompalia upa naute Gabriel Luciano di Melo Silva chu hospital ruma omna changruk bo ani Professor Fernando Figueira Institute of Integral Medicine henaute hi anu nen an oma anu hian anei tur ayama a ashin chua awangin hospital a hian an chambang apasal mutura achua zoklan chuan afapa hi meche pakhat chuan alo ruk sak ani he mechia note rutu hi Eliani Antonio di Oliveira kumsomli pasari ani a ani hian rumotang hian anfapa chula in building alo chua san puidai note aruk lai hi CCTV footage cha chuan chiang takin an lo la ani police tan investigation an kalpuya Eliani Antonio di Oliveira kumsomli pasari hi achena ina chuan an manta ani lo mutu te hena chuan note aruk chu atupa ani thu alo shilzan fanei achake mema fahlawin rai ahar sat si chuan afa o luata ti hian rutani anote ruki anu diktak nena hian pe kirle ani di Oliveira hi naute aruka wang hian thu boi siam sak ani a kot shel puina tel lo chuan mundanga jin chua po phalsak ani lo